abusuafo me chache obia e ma obia kwaba ele baba Grace TV so me dise twedi ampo nyanko pantom obia ho ye abusua mesro se obakan ho na wa like na wa comment na wa share ama foforo nso enya bia hwe nkomo ba ko a yegusu di eye sampa ensensem na nyina ne se afem pimienu ene aduonu miensem e na sampa ensensem manso ne ade nyina kotoko hena ko apa na botire nti kan ni na so dwe kwan so e ma bibia kwa wiye na beto dwa se nana se bia dehye abusua ye be pre akonya no abusua pe na bu Muhammad oni Adam Watara omo efam de omo yade se ne mom ye maame mansa rose fam de no ontimi anya ade se nti odi akuye enye yie na se fo odi akuye enye yie na ye dwa ka che abusua pe na bu Muhammad eni Adam Watara se omo fam omo nka mom omo ko yi de se brante a o se fata na omo fa ne na no se bibi enfan chi ira no e ma bra o free kotoko fie ko no opani Adam Watara de oni mansa rose onya de se ko ka bo mu ekoye omo nioma e ma opani bu Muhammad ekoye de se brante Justice Emmanuel Akoma ya ne friends na Samba Jafla ya otoso bi se sampa mahene e ma obasi bi di che yira e ma yira di condition nsa amamre amane kwan so ebusia na Jafla so adi che yira wi na di ho dance se de na aka e se di be contract mu e be gazeti na bibia ya so bi na akoso asubie kwan so se de amamre amane na ese ne fata na yin na akoso wi ya abrantie friends se amudia ya one na Jafla no mo fa na be pre kunye na be to dwa se na se be pre wa de hye mu na be to dwa se na ma menye de hye na kampese wetimi aye de hye no wadi akunya no o ye se won te ase obo no safrene e okoro ni na didi mu a e ma sampa manhene na Samba Jafla e de nsam no kodan court court e hwe ma bibia akoso so bi na se si ade aba ne se ni nyina achi court nsem mo kan nyina achi okọ sampa man mu a sa mo de aguso e parodi ne ho se ohene e di ne se o ye sampa manhene no e na Jafla de nsam akodan eye Kumasi High Court sabi ene ya sa amodia eye wo sampa no etia Ghana mra eye contempt insensem ti court enhwe na aso twibi obi awon fama no kra na no court e ma ebeto dwa sa amodia afa kwati kwan so atwe krata da bedan court eye asante mamu ha eye asante mantamu ene afomantamu onye safe ese owra asante mantamu ha oba asante mantamu ha ene afomantamu a oni asumbi oni bambo onye safe sa na o kan it was record say court into court enhwe na nkasem onye free asante mantemu anasa afmantemu eda onye free eda ashanti region anasa af region na won fan court mantam dunan aka e wo Ghana memo aside sa mantam bi no then na court yes we to asem ya ko hye ene day which is ene day ye abosumi nsia ndeto so aduonu enkono mo ne ye court ye kodu court ye beto bia ne se sabi sa amodia onu amu amakoto na lawyer for omo so amakoto no na afei ye court e kan se enam se bra Samba de sanse we be dan court no o sign the petition na se ordinary this there se onye save Ashanti region ya half region no onye save no de ko dan Chief Justice yewra aye Justice his lordship Justice Bafoboni se onwa na nka omunya asem no emfa free mantam yiwe no na se de nyina nim no aye Chief Justice Abraham no ka se oni Ghana ha World Cup we koso Mexico Canada ne United States of America ohonum bia wo hwe bi enti a court ye court no te one for say wo munyanya directive bia na se Chief Justice petition Samba de koye no ogia tum ana se obo atogu no wo munyanya enkra bia mfi Chief Justice o enti na se wo muntimi nton koso na wo muni asem enti wo motu asem de akwa hye da se bosumi ebesim no kwa wi ha wo mo emra na bia nu wo de na Chief Justice ababonti abekasa wo mato wo ase elwan sem na o ma hwe bia susan e de body no fanti abusua ene sampans so the copy will Kumasi High Court first of all say amodia na emu ama court contempt but I know say contempt dey chewa e na ho behia say obe court so appearance of court say amodia na emu ama court afei no lawyer for enso ne mra ni mfo gina amodia ma no obi ensi court no na Jafla ene I mean nefa wo mu gina man na court say the mra no say na e fata na so mkutu na mbia then o mo call ya ti mo afọ de to mani say si ade o mu ntimi nka bibia amfa asem no ho ne kopim say attorney Chief Justice ebema yatene nka na say ebenya response every Chief Justice so say petition no Samba de buy wagye atum anas wonyintum ansana anamonto obi a ho awatu na hwe ama bibia ya sumdwe na bibia bako tebusu that's the update about to ja ya ja besumdwe na ho enso so ndie de akire yankopon ya adom aye nimu ade ebra bia Chief Justice ebehwe World Cup na bi oba Ghana but the Chief Justice ehwe World Cup bi oba Ghana na ko ba se wodi anu ye bia ba se we bia Samba de akwas mo be kan se onye save Ashanti region on saso onye save half region magia tum dia se no me ye fra Ashanti region memfa mi nya se no Kumasi a na akwa half region so na hinko ni goals me nya se no goals so e mo bia magia tum ye mfa nko
somebody else say two agency fi wa se sunyani o se sunyani o se baby te se tachiman o ho baby a wow that man go baby a ke bia e o Ghana takwa de Cape Coast se hwe so baby a be ko bia obeba na se baby a be ko bia no ho de o gidie se o ye safe o gidie se o ahoden ana se o bambo enti okoho a bibia nsi bet asante mantem akumase ene afomantem go so de onye safe one but abusuya ye na ye di one dance ebra na gazette won sense won court somebody aba akumase ya no Kumasi High Court Court of Appeal Complex Building ma ema oba court kwa ofam panfo bi na chi o de chinye be sini so Kumasi ya but obi anya hwe ye na ne obi hu de course somebody de chinye be sini so e Kumasi ya say obi anya hwe obi a mowa obi anye bibia ha adwe enti amane koyen wonwa se obi a se bi aha kwa na ye asantema na hinku na asem kwa oba pri bi ni ade e beto ga se onya de se wontimi ni akunya na so oba obu ye ready se bi o asem wa na waka no obu nsem na nimtia e de chinye be si so e ma ni oba ye ma fans na eba e ma mo kwa mo kaka se twitwe se won na eba no won na de se kansen bebre obi a mo wa bukwa be kaka se twitwe obi anya hwe na preoccupy out of nowhere mo san be dam ho be kase munye save Kumasi a na bebre na ye anya adwen se ebia san na sam party ne kase omu ze ebia na nsem no na sam mudi an nkofo epese omu twim na prolong case no e ma nsem kokko ha adwen kakra but ye dey a enchenche wona fe e say nyame be ya do na bibia ya sonje but let's not forget say e won say we ya ho no ensem na sam Bajafla de kodan court na Jafla e ma dance ye na Jafla say ye ka asem nyina wie beto se Samuel anya de se wontimi ni akunya na won na ye de se kan ya wodi akunya ma ne yi a sebi abusuapan abu Muhammad no yi no Samuel ya so ye sampa man ama na Jafla kwa kan say 6 March 2026 afu ye mu Ghana afu fida ye afi ya Ghana ye Ghana di afu bia ye di ho anniversary 6 March bia no afu ye 6 March 2026 die ye course Ghana at ye 69 year course o che say ye nua be ma Samuel ayi tinye si ne ho so ekosunyane ebra okobunu mantemo a na no mo the Borno region na agada na abodwa wo the Borno region to celebrate Ghana 60 years osunyane no sa bo de tinye si ne ti so okoye o so e sampa man na Jafla che se eno etia Ghana ma content because ono na Jafla na ye sampa man ne o fa mamre mu a o sa de cheni rasante na abom ase to e sampa man ne o fa mamre mu nso a ye tenti ne di won kratel National House of Chiefs anim ne din ahaya na ye gazette na sampa Jafla ya ye tenti ne din e won kratel mu na se ono na Samba Jafla and yes Sampa man so mo so hwe nsem we nyina akoso ne ade a na Jafla say ha adweti ne baako and na Jafla sa aka biem say and now ya nche ye nuanum ko bana bro and a half natives omo North America omo ekagbo mo ko ya omo ebo ase bibia be ya asudie no omo ye so omo di dwumadi ebe osunyane say omo so omo si dialysis center e osunyane no and na Jafla hm say say dwumadi na ekoso sa mo di alitini yesi ni tiri so ekọ say on the sampa man and I say somebody I impersonate on na Samba Jafla because abremu amamre ni amani ni na on na Samba Jafla on the sampa man nti obi antimi fasa obi antimi parody no so wa sampa man hene e wa abra enyo no na Samba Jafla no ye baako afasa cheche bebre se dwumadi awodo bebre na akoso wa ye man Ghana mu ase dwumadi awodo bebre na akoso pa eni sunyane eni sampa patemo a o de tinye siniti so a okwa so wa sampa man na say or impersonate na Samba Jafla na Jafla sa team che ko say sa na ma we akoso nyina ka ho bi e na ma besi ne ohun sa asomdwe nkoso e san say Samuel ye tena na himfia na Samuel ye tena say I say na blow he no mo say no say say bai ma wa himfa say according to Samuel dia bai ma bia ni Ghana ha e na mra bia ni Ghana according to na Jafla say mo ka no Samuel dia say no bi say oh bai ma bia ni Ghana ha e na mra bia ni Ghana anti di ono Samuel dia ope e na obekọ so aya abra bia you know say the ope ya ope so ye no oye bia enko ba bia obi antimi nya hwe nti na Jafla ka che ko se when nyina ka ho bi e na assignment mo wase ne ade bebrebe nyina akoso o sampa na wabesi na ebesi na aka ne bebrebe ehwe mo kankwa ebesi na enyema bebrebe ha adwen a eni kwai se on normal day enka wo se basa nti wo slepa yi se court hwem bi na omwa ema tenten mra na Jafla hu se sasu bi be sampa sansa we si ase ni pe wo sampa na nya asem kitwa na yeso ko sampa senior high school kwa ho a any population that was senior high school or sample and say wakosuma senior high school or classroom baako na say ama business akofom adisua obi akwa person na baba school or sample abanjuma ani ko ede baba sample so be adwuma o say wo ma
Esan all ban osuro so ba bedu no na china nko ebia ntokwa ne ade obi beku no anase obi be ya ade bia nsem fata next anko nyame ampata akohwe ne kra nkwa na dia fa chese sa ne ma we na aye oboni be kase the posture of Samudia say Samudia sia parody ne ho no ya say ontie hwe be ma bia ni Ghana ha emra bia ni ha e na de opewo ye ne nyina ka ho bi e na ama menten wase ni na ka ho bi e na ama bobo bebe nyina eguso koso sampa ade sa ni pewu e di pa nyame de to se court say court enhwe na the first one ko dan court no fa ba bi o se court nhwe na se mpo afia se kra yemfa Samudia anto na enye enkai dum nyense na ho enfa ma obi esa Samudia chitafo nyina wa adwin bi se o mpanyifo bi tawo machi Ghana mra ne tawo machi se bi nya mrampo Ghana man mu mpanyifo amanyifo bi tawo machi ti omba ye de omba bia nipa ba wusa de kra bibia nsi nti hunu se mra ne ye adwuma de a na abo am ya te se mase ye ne ko ba sa se mra ne ye din sa na se Ghana mra ne ye adwuma nti nyame ya dom a na bredu ne san court wa ko tie de court beka enu ho se sia de ehwe no se Chief Justice bekasa because some of the petition come Chief Justice so when you safe e wa Ashanti region any Afro region tie train say petition some of the come Chief Justice no Chief Justice beji atum anas when you to na say na ko na Chief Justice enya make sa ye emfa fa some of the petition no nti e na court there bi o mo twa mo ntimi nto na mo bi take decision bia e wa bra Chief Justice nya nkasa ye to mo to aso ya kwose da nyame admabosome enso no mo nyame adona bredu a ye be court na enu de bia na Chief Justice bekasa na de Ghana mra na ka bia omo da toto na bibia ayaso ye busuya nyame adoma ye se mo ye de chire ye na wo ho kra nyame adoma bredu na de court beka bia be san ba na ye de munchum any more money na abesom amansan because when by Grace TV medin at the company was na dey can abeka o message so subscribe no like no comment na wa share ama foforo so nya bia hwe sanse ye woni pa bebre ya yeti abesom na mu ya ko na kai se ni makro bia da ma na bo echi no me adonten e me di dwumedi bro di kan ye ton fie wa twuma ya be aye 4-bedroom house and aye ton 4-bedroom house ba ko ye master bedroom and after na aka no a single room self-contained. You see, I was also showing me. No need to feel no. Maybe be a half in nature. No, for an abandoned from the Sierra Moncasa. Maybe be uncle Sujas with you quite from man. I don't know who the bear that the bear be the amount. That did the abo. Now every year said yes. The fact I may also come for better Grace Financial Services the amount. Ghana for more America. And Canada, Better Grace Financial Services, your number one financial group, your number one intermediary financial group. Sabi Mr. Rose, any number here, so open financial company, papa be the one batano, open insurance company, papa be the one batana, and more be another. A Better Grace Financial Services. No one to animal, not being anymore. Now, NC, he said, yeah, it's not a fata, so I was young, that's all Jibre. Now, she did the company, a brepa be best shape. Now, the court, Becky Biano, yet the Munchimo, and the Imamani, Asomo. Bibia yi e dia mai ba dia mompae esan se tumi bia nipa bia pe bia no nipa wo sampa no se nipa nya tumi bia ntimi nsanfo mo manko mo bia ento tumi esrem panimfo se ene die ni ambra se kwan so yemwa na Ghana mra na adwuma esan se ye kenkan ye man Ghana mra na say the law is no respecter of persons emra no enhwe nipa bia nim emra no enye yimu emra no diwa na diu tina ye represent Muhammad tu just say the law is the law. Ebra able to ja said the Upper East Regional House of Chiefs for corner na bokon sense bi rasante na boy na bibia ya so ti panifo se bokon sense emra kasa na maboa amasu bia ba sampans mu ntwa woni hwe sense something na okasa bokon sense no na akasa e wo sampans sense na bra na nya adwuma na bibia anya so bi na bibia wie ye fama ya Ewade Yesu Kristo de nti amen bepa me bisia ya menkan wa bisia makra baba ya wo perfume nyema ye nibu ye homa ye ho yesha na ne ya nije wo mu ne say perfumes na egu show ha no sa wo ba ne wani ji hu bia ye ho tester na wo ye showcase so wa he shum ye bia no binti ai ye ka tester na e chere say nya sale na aba beto no unim de we a na etie na aha packaging announcement ba wo hwe ti we amber glue we wo ho ti wo hwe be filia hwe ya ma wo ya na wo hwe na se wani ji ho a na wafa ti ye nyema na die